Bade Flalikalo, Jamana Kono, Jamana Kokan. Binala Sona Kabe le 2 octobre l'année 2021. Kabe Safar Kalo Klemukan, Ani Duru, la Kraka Hijira Sabakale, Kibenani Binani Ani Sabama. Nianye Convon, Ani Jebenche, Bamimbe no, Badon, Watila Nianye o Badala. Amfaka Batike Kata Jebe. Kadil Alafe, Alaka Kishi, Ani Tagank, Ambele Dele. Jamana Mali, Alaka Kishi. Tafo Mali Famowe. Wakati na ame jebe badala ame amora convon sidan angume jebenka ame badala wakati na amana do kurukuro ka dilala fela ka senan mai ala ka angishi ka anta ala kana malu ala kana labla ala kra bunya kama manima be kama ankara mo kama sidi sherifo usman madana aidara salli ala rasulullah. Le 2 octobre l'année 2021 ka be safar kalo kle muga ani duruma ala kra ka gira sta bakale kema ani binani ani sabama abalmaki ali sangare ani dirisa fomba angume jebenga na ala sonan watina yanzele badala wananda na kurukon fe mana bola binome billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanallazi sakara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah 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 inna allaha wal malaikatahu yusalluna ala an-nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على مرسولنا والحمد لله رب العالمين ولسا أمبدو أمي الله فوق على بركة داك على كل مندو تنوب على سنيا بعلى على مين فين نون كربا أوني كوكي يلعن فيني كاسروني على كربا لكونده سشيت نانيا كوكربا وتنوب على سب على سن أون ماني كان كشي كان تكا على أمي دعو منا أمي قبلا منا على كشي كاتكا ambado anya fuay biye safar kalo kle mugani duruwe ala kraka hijira sabba kle kemenani binan saba kabe octobre kalo kle flanama samba fla ani mugani kle ambe konfo ni sagaina ka bo konfo kata jebe ba mi me olunyon jeni wati na amika batke wa konfo favela la kata jebe favela la ka dile ala fe ala ka sinani manye batke law ala ka here kanuye ala kan sago kanye mo be kuru ngono ala ka ambe kishi ka ambe taka ala kan wasa ala ka sinani manye ala kira bonya kama sherifu kama maima be kama salli ala rasul abalma ke do ali sangari ame jen wature awo ay kula suno la rose ya wala alo le mo ko be yoro mino an kum ta kuru bele yoro ko mino ya mi ta fo eno ayanti ta tuguni Era pura con il mio camminando pure. Est-ce que ne rawolo le comment ça fait comme on ya no jire yele la kasi ni gide mo ya koro ya jigile ni jona ma ta wolo koro misu daro wala wala ka wolo summe ni na ma ku tai eje bi fale ya ni wala bi re be allugo ko metri ke ma nyino ko aya ba bi fale ni ma go jila sa ku taro flo ku taro blo sa jemi mo wala be tarkile ku mutu 100 mètres mi mo wala bi ko ni pour ni tala mo jistera ni na fere akaja sai abanja sai wala ko ni mo min de fly ma ke ku ko sa fo black ni hakela na ko e pote ko du ya ne ga black normal ya mais jigu gala do mal fado fe ni watina on mo nyina rebew wala tala sa ko baye ni kan ya boke do je do chen je do chen on dal jula mara krefela jula krefela dugu do olu ma jistro nyina be sai na ona foga ali an wara fe yare an ga bada furu na yoro do be girika yani milimetri kemene bisaba an duru sengelo na kele ni maro ina Allahu akbar Allah ka hera kanye Allah kana ngan mu sallallahu rasul nere ke jo yere ko ba na ke amodo wada mo ko 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 ni kurundu ni maintenant c'est comment ouais c'est bon voilà donc actuellement nous sommes en train de partir à Djebé pour voir notre parent et notre oncle à Djebé donc Dieu nous protège